Poštovani gledaoci Bir televizije, assalamu alaikum. Dobrodošli u novo izdanje naše redovne emisije Aktuelno. Naš večerašnji gost je profesor dr. Ajdin Huseinspahić, profesor na Pravnom fakultetu u Zenici i predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Zenica. Profesore Huseinspahiću, dobrodošli u program Bir televizije. Hvala vam lijepo na izdvojenom vremenu i assalamu alaikum. Wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuhu. Bolje vas našao i hvala vam na pozivu. Dan državnosti Bosne i Hercegovine nam je najaktuelnija tema ovih dana. Pa evo da počnemo upravo od te teme. Koliko danas zapravo mi u Bosni i Hercegovini poštujemo vlastitu zemlju? Bosna i Hercegovina je kompleksna država. Mi možemo biti ponosni na to što je ona multikonfesionalna, multikulturalna zemlja, ali to nosi i određene terete. I kroz historiju Bosna i Hercegovina je zemlja tereta, zemlja afirmacije, negacije, napada, odbrane i tako dalje. Tako i kad govorimo o danu državnosti, sigurno svi stanovnici Bosne i Hercegovine se svrstavaju u jednu od ovih grupa koji afirmiraju ili negiraju određene vrijednosti ove zemlje. Svjedoci smo da bošnjačko stanovništvo, Bošnjaci, dobri Bošnjani u Bosni i Hercegovini, ma kojoj vjerskoj zajednici pripadali, kako se vjerski opredjeljivali, su sigurno na strani Bosne i Hercegovine i njene državnosti. Oni drugi koji žive tu uz nas, s nama u Bosni i Hercegovini, negiraju Bosnu i Hercegovinu, pa tako i njene datume, jedan od njih i dan državnosti. Važno je da mi koji afirmišemo dobre vrijednosti, koji afirmišemo sve ono što je civilizacijsko dostignuće, kulturološko dostignuće danas u svijetu, pa tu sigurno ubrajamo i značajne državne praznike, budemo na bedemima odbrane države i da branimo državu, da branimo te njene vrijednosti, a sigurno su to ovi dani državnosti, nezavisnosti, dani kad pokazujemo da nam je stalo do Bosne i Hercegovine, a za državu valja raditi tokom cijele godine. Cijelu ovu 2022. godinu smo protekli u jednom, ne mogu da kažem teškom stanju, ali jeste teška atmosfera na način da stalno razmišljamo o svim problemima u Bosni i Hercegovini, svim ljudima koji ne žele dobro ovoj zemlji. Često se dešavaju te komparacije 2022. sa 1992. godinom. Koliko su one zaista osnovane? Da li je realno da poredimo 1992. sa 2022. Koliko ima sličnosti ili su jednostavno ovo potpuno različiti periodi? Ja preferiram odgovore koji imaju svoje utemeljenje u historiji ove države i ovih naroda, bošnjačke nacije. Tako ću i ovdje napraviti jednu komparaciju. Sigurno da bi ovakvo pitanje postavljeno 88. 89. godine s refleksijom na 41. 42. Nailazilo na različite odgovore, kao što će i danas nailaziti na različite odgovore vaše pitanje koliko 22. 92. imaju sličnosti. Mi dok ne budemo svjesni da u Bosni i Hercegovini konstantno djeluju one silnice koje žele da Bosnu i Hercegovinu podijele, da djeluju preko svojih političkih satelita u Bosni i Hercegovini, ti naši susjedi za koje Rahmetli Ali Isaković rekao da nas ne zaslužuju, jer da ti susjedi sigurno shodno svojoj politici zaslužuju neke daleko arogantnije susjede nego što je Bosna i Hercegovina. I siguran sam da bi odgovor na to pitanje možda zaista bio onako poluočekivan ili neočekivan da je postavljeno 89. i 90. jer smo živjeli u jednoj idili bratstva i jedinstva gdje smo polako mi Bošnjaci najviše gubili od svog identiteta, gdje smo se tako lako odricali vlastite posebnosti zarad neke uniformnosti, jedinstva, bratstva, međusobne ljubavi i sloge, pa smo često prelazili granice vlastite datosti i postajali smo često drugi i drugačiji, ono što nismo, stidjeli smo se sebe, stidjeli smo se svoga i onda vam jednostavno dođe kao neki šaret, kao neka opomena 91. 92. da više nikad ne smijemo se stidjeti onog što jesmo, da se više nikad ne smijemo stidjeti naše vjere i našeg bošnjaštva i nikad se ne smijemo stidjeti posebnosti naše domovine, jedine domovine Bosne i Hercegovine. Tako da ja ću biti slobodan i kazati da poređenje 92. i 22. i ne samo 22. nego i svih godina koje dolaze je potpuno smisleno i uvijek trebamo biti na oprezu da nam se takvo što ne ponovi, jer
silnice protiv ove domovine, protiv ove države rade danonoćno. To su strategije, to su programi na kojima rade institucije, akademije, ne pojedinci. Mi često smo zamajavani time da je neki pojedinac koji govori protiv Bosne i Hercegovine, protiv Bošnjaka je po hiru svom nešto kazao. Ne, on je dio sistema, on je dio jednog političkog, kulturnog, akademskog establishmenta, određenih politika, sistema u našem susjedstvu. Tako da valja biti uvijek na oprezu, evo ovako da kažem, iščekivati i živjeti u miru, iščekivati to neko opšte blagostanje i opšte dobro, ali također u svakom momentu biti spreman odbraniti sebe, svoju čast, svoje dostojanstvo i goli život. Nama je ovdje do prije 30 godina znači bio ugrožen goli život i opstanak i za skupštinskim govornicama je priječeno, ratni zločinac Karađić je prijetio da će muslimani otići u nestanak, da ih jednostavno neće biti. Hvala dragom Allahu, mi smo preživjeli. Pričamo i dalje o državnom prazniku koji nam dolazi u petak. U tom kontekstu hajde da pričamo i da se osvrnemo u još jednom pitanju ljubavi prema domovini, prema Bosni i Hercegovini. Vjerovatno i vi često putujete u Tursku, bili ste često puta u Istanbulu i vidite taj nacionalni ponos i ljubav prema Tursku kojeg imaju Turci. Sada ne kažem da ljudi u Bosni i Hercegovini ne vole svoju domovinu, naravno da je volimo, ali djeluje mi da zaista Turci su, kada je domovina u pitanju, i ne samo Turci, vi imate i Albance na Kosovu i u Albaniji, nekako su svi bir, svi su ujedinjeni kad je domovina u pitanju. Čak je Azem Vlasi mi u jednom intervjuu rekao, mi se svađamo u dosta stvari, političari na Kosovu se svađaju, ali kad je država u pitanju, tu smo svi bir. Imamo li mi taj osjećaj prema svojoj zemlji? Imamo li mi toliku energiju, toliku jačinu te ljubavi prema Bosni i Hercegovini? Pitanje je pravo mjesto, hvala vam. Ja opet kažem, historijski posmatrano, ne mogu otknuti ta dva procesa. Jedan imperialistički proces, proces koji je nosilo Osmansko carstvo gotovo 500 godina. Ipak jedan proces borbe za vlastitu posebnost i uklapanja u takve jedne globalne političke procese. S te druge strane smo naravno bili i mi, znači Bošnjaci i Bosna, kasnije Bosna i Hercegovina, pa i nakon Osmanskog carstva dolaze Austro-Ugarsko carstvo, konstantno se uklapamo u te procese. Naravno, mi imamo snage da nosimo, evo dokaz je to i ovih 30 godina nakon okončanja agresije u ovako jednom, pod navodnicima, suludom sistemu u kojem Evropa ostavlja rame uz rame u institucijama, one koji su napadali Bosnu i Hercegovinu, one koji su negirali njenu državnost, koji danas negiraju njenu državnost. Zamislite da 1945. Evropa nije na adekvatan način se obračunala sa fašistima, sa recidivima Trećeg rajha i da ih je ostavila u vlastitim institucijama. Sigurno ništa od današnje Evrope i Europske unije mi ne bi imali. Ja mislim da bi to bili mukotrpni procesi kojima oni sad svjedoče i ono što mi danas gledamo u Bosni i Hercegovini su upravo politike gdje susjedi na određen način opet prema Bosni i Hercegovini pokazuju taj jedan nadređen imperialistički odnos. Sigurno da 4 institucije su ključne da bi izgradili kvalitetan sistem, da bi izgradili kvalitetnu politiku i da bi imali ovaj nacionalni ponos. I te 4 institucije moraju biti u jednoj sinergiji, moraju biti u sprezi. Te institucije imaju sve nacije koje su dovršile taj proces stasavanja, sigurno među njih ubrajamo i Tursku. Mi još uvijek smo u procesu sazrijevanja. Evo, dozvolite da ukažem na te 4 institucije koje su vrlo važne za konačno stasavanje jedne nacije. Prve su akademsko-kulturne institucije koje trebaju kreirati nacionalni program, osmišljavati nacionalni program. Taj nacionalni program nikad nije usmjeren protiv drugog i drugačijeg kad je riječ o onim plementim idejama, kad je riječ o kulturama koje u svom biću, poput recimo evo turske kulture, Osmansko carstvo dolazi s jednim milet sistemom koje ne negira drugačije, ne negira posebnost, ali uklapa u vlastiti politički sistem, ne protjeruje, ne ubija zašto je neko drugi drugačiji. Tako da naši susjedi nemaju potrebe da se plaše Bošnjaka i njihovog nacionalnog programa, jer on nikad nije
prešao u nacizam, nikad nije bio fašizam i ono što je vrlo važno, uvijek smo bili na bedemima odbrane vlastitog bitka i posebnosti naših susjeda. Znači, kulturno-akademske institucije su te institucije koje grade nacionalni program. Naravno, u toj izgradnji nacionalnog programa su vrlo bitne vjerske institucije. Bošnjaci su, kao što znamo, preko 90% muslimani, danas tako opredjeljuju. Do samo prije 150-200 godina Bošnjaci su bili i nemuslimani, čak i katolici i pravoslavci. Eto šta su susjedi uradili. Tu čast odbrane bošnjaštva prepustili su samo i pretežno muslimanima danas, tako da je nezaobilazna islamska zajednica u izgradnji zdrave nacije i često prigovaraju da je to miješanje u državne poslove i tako dalje. To apsolutno nije tačno. To je samo taj jedan kotačić u sistemu da cijeli program bude što kvalitetniji, što jači i da što plemenitije se nastupa u razvoju tog programa, jer su nekad te duhovne poruke duhovnosti, jedinstva i snage koju trebate crpiti upravo iz vjere nezamjenjive nekim drugim idejama. Treći stup je taj ekonomski stup koji sve to treba da na određen način pospješi, da pomogne, jer prva dva stupa nemaju vremena da brinu o tome kako ostvariti određen profit, o tome brine ekonomski stup i naravno uvijek taj višak prihoda, odnosno onog što prihoduju, pa vjerovatno se pitaju gdje potrošiti, investirati u trajno dobro, a što je bilo karakteristično da smo za Osmansko carstvo kroz vakufski sistem i danas uživamo te vakufe upravo zbog tog te plemenitosti biznismena, da kažem, tog doba. Danas nam upravo treba ta plemenitost tih ljudi koji će pomoći razvoju nacionalnog programa. Oni to rade, mislim da se to može uraditi još kvalitetnije i još bolje da bi mi stasali konačno kao nacija. I četvrti stup je ovaj politički, stranačko-politički stup koji to sve treba da realizuje. I mislim da Bošnjaci dok ne shvate da nije bitno ko je šta kazao u javnosti, nego je bitno koliko smo doprinijeli da konačno uživamo u ovom, što vi kažete, odbrani Bosne, jedinstvu, nacionalnom jedinstvu, bez obzira na različite politike. Mislim da dok Bošnjaci to ne shvate neće još uvijek doći na taj najviši stepen nacionalnog razvoja. Mi još uvijek stasavamo kao nacija i moramo biti tu vrlo oprezni. Stasavanje je jedan dugotrajan period, često ga prate takozvane dječje bolesti i moramo oprezno pristupati tom djetetu. Mi smatramo da je 30 godina mnogo u historiji. Zašto mi nismo već uspjeli izgraditi određene institucije, kako mi smo takvo društvo u odnosu na druga, mnogo razvijenija društva koja nemaju bolnu prošlost kao mi, tog trebamo biti svjesni. Hajde da razumijemo sav ovaj komplet okolnosti i da dalje radimo na izgradnji ovih institucija i svako da se nađu u jednoj od ove 4 institucije i nek doprinese. Ne možemo se miješati, previše će nam vremena uzeti ako sad budem išao u detalje, ali miješati iz jedne institucije u drugu, iz jednog stuba u drugi, nastaće opšti haos. Niti možemo sve procese mi voditi kroz stranačko, političko organizovanje, niti možemo tražiti od pojedinog stuba da nosi cjelokupni proces. Mislim, Bošnjaci za prethodnih 30 godina su ponajviše griješili upravo u tom segmentu što u stasavanju ostalih stubova ipak nismo imali dovoljno senzibiliteta, pa smo često na ovaj 4. stup ili taj stup koji treba da bude realizacija prethodnih ideja koje bi razvili, često tu kanališemo da gubimo snagu u ovim prethodnim sektorima. Tako da, eto, tajne, ja bih rekao, recepta za uspjeh da dođemo do ovog, jer imati svijest o državi nije samo manifestirati to kroz određene simbole, jeste, ali nije samo, nego valja. To je jedno cjeloživotno učenje. Cijeli život posvetiti misiji odbrane države, jer ako to zaboravimo, gubimo i sebe i državu. Profesore, evo, kada govorite o ovom 4. stubu kojeg ste malo preobjašnjavali i kada pričate o uspješnom receptu, kako da mi primijenimo jedan dobar recept, a posebno na ovaj 4. stup, kada sada na sceni imamo veliku razjedinjenost, političku razjedinjenost kada je u pitanju bošnjački narod. Pratite vjerovatno sve ovo što se dešava ovih dana. Znamo u kojem kanalu se nalaze faktički politika koja dolazi iz srpskog i hrvatskog naroda. Međutim, politička razjedinjenost Bošnjaka činjenica da je možda veća nego ikada. To su zaista bolna pitanja jer traže određene rezove koji bole svako zadiranje u te stranačko-političke procese gdje smo mi najviše kanalisali energija, nismo smjeli. Znači, odgovorno tvrdim da nismo smjeli, morali smo razvijati prethodna 3 stupa gotovo identično.
sa tom strašću, s tim pristupom da budemo što bolji, što jači i u tim segmentima, mislim danas da dolaze na naplatu i tog moramo biti svjesni. Što prije se okrenemo ka razvoju ovog akademskog kulturnog segmenta, gdje će ljudi od pera razviti ili usavršiti nacionalni program i taj nacionalni program ponuditi svim probosanskim i bošnjačkim političkim partijama, mislim da ćemo postići željeni rezultat. I to je potrebno raditi što skorije. Ovdje imamo, i o tome treba otvoreno govoriti, na sceni jedno usitnjavanje koje nije rezultat političkih procesa. Političkih procesa poznatih još u davna antička vremena, pa kroz politološke nauke to je lijepo i predstavljeno, razvoja političke ideje kroz politički pokret i stavljanja tog političkog pokreta u političku partiju. Tako nastaje ozbiljna politička partija i politička stranka. Vi vidite da među Bošnjacima, pogotovo od 2000. godina, dolazi do nastajanja političkih partija i političkih stranaka ne na ovoj bazi razvoja ideje, programa i onda formiranja političke partije, jer je to dugotrajni i mukotrpni proces. Evo, dovoljno je da posmatramo od 45. do 80. koja grupa i kako je razvijala određene pokrete, kako je nastupala protiv tadašnje zvanične vlasti komunističkog režima, šta su sve podnijeli da bi na koncu svoju ideju pretočili pokreta, pokret u partiju. To je ono što, neovisno znači kojoj političkoj partiji pripadali, kakvog opredjeljenja bili, je aksiom formiranja političke partije i političkih procesa. Mi danas zaista mislim da smo na toj tankoj liniji gdje jednostavno cijepanjem onog što trenutno imamo, a ne unošenjem ničeg novog, plaćamo cijenu. Tim cijepanjem mi ćemo polako doći sad na onaj stadij feudalnog usitnjavanja, plašim se jednog sistema gdje će se Bošnjak zadovoljiti nekim sitnim, malim posjedom, nekim svojim ličnim interesom i na bazi toga će nastupati prema ovim politikama koje nastupaju strateški. To su velikosrpske, velikohrvatske politike, tu treba biti potpuno otvoren, potpuno jasan. Nebitno je koga imate s druge strane, ako pripada ovim hegemonističkim politikama, a 90% pripadaju u entitetu RS, je nebitno zaista ko je na vlasti, jer ta politička platforma vrlo jasno, u entitetu RS kogod dođe na vlast, gleda u Srbiju, gleda šta će Srbija kazati, govori o Srbima kao nebeskom narodu, to smo mogli čuti u izbornoj noći od strane oponentice trenutnog, ja ne bih sad rekao čovjeka oko kojeg se sad treba stvarati neka fama, samo jednog eksponenta tog velikosrpskog sistema, gospodina Dodika. Tako da hajmo pokušati da shvatimo koji je problem unutar nas Bošnjaka, da otvoreno o njemu pričamo i da napokon među Bošnjacima se smogne snage. Ovo je apel Bošnjacima da akademski i kulturni radnici, da se akademske i kulturne institucije ujedine i da izađu sa 5 tačaka. Ovo je sramno. Mi čekamo šta će političke partije potpisati, koji je njihov politički program i platforma za naredne 4 godine. Pa to je sramno. To treba da se nalazi u njihovom političkom programu. Vidite, kako god vam iz velikosrpskog, veliko-hrvatskog bloka dođu političke partije nešto potpišu, znajte da oni u političkom programu imaju ono što su govorili prethodnih godina. Ništa oni neće izmijeniti. To je zamajavanje očiju, da jednostavno Bošnjaci se dovedu u jedan koloplet gdje će se okretati sami oko sebe. Suština ove priče je da Bošnjaci moraju smoći snage. Mi moramo biti kritični prema sebi ako želimo dobro nama samima, da smognemo snage i da napravimo nacionalni program, da taj program ima i glavu i rep, što bi kazali, i da ga ponudimo političkim partijama koje govore u ime Bošnjaka. Trenutno je to isparcelisano i polako se već ljudi mogu pitati šta je to bošnjački nacionalni interes. Znate, postoje institucije od interesa za Bošnjake u kulturnom segmentu. One moraju raditi na tome. To su institucije koje nose i taj teret i tu odgovornost. Pogledajte još kad su nastajali od 1903. Gajreta pa nadalje.
Znači, nisu bježali od toga da u kulturnom segmentu uzmu učešće, ali kada treba da se jasno daju smjernice Jugoslavenskoj muslimanskoj organizaciji, nisu bježali da se sastanu i da naravno u jednoj ne baš tako prijateljskoj atmosferi razmijene određene riječi, možda malo i žešće, ali da se krene dalje i da imamo ipak određen kurs kojeg nećemo odstupati. Tako da, evo, smognimo snage, okupimo se oko principa, kreirajmo ih, pa ćemo onda vidjeti koja partija se prikloni, politička partija među Bošnjacima tim principima, ona zaslužuje apsolutnu podršku među Bošnjacima. Sintagma koja se često koristi u javnosti je palestinizacija Bosne i Hercegovine. Idemo li mi u tom kursu i kako povući ručnu kočnicu ako idemo? Plašim se da ovi feudalni interesi o kojima sam prethodno govorio, parcelisanje političke scene polako nas dovodi do i palestinizacije i endoluzacije i jednostavno okrenimo se i na zapad, pogledajmo kako je završio i Endelus i Kordoba, na istok i pogledajmo stanje u Palestini, bit će nam sve jasno. Ja ne sporim da je naš ovdje najveći problem, neki će kazati da griješim, došli će reći da je problem u nama samima, s jednog esatološkog, vjerskog aspekta, kad to posmatramo i čak, evo, neću ni oponirati tome, koliko sad ovo svesti na jednu političku scenu. Problem jeste faktori koji ne daju mira Bosni i Hercegovini, koji će svoje satelite kroz Srpske i Hrvatske buduće partije uvijek ovdje imati i koji će rad protiv Bosne i Hercegovine u kontinuitetu i to moramo biti svjesni. Međunarodna zajednica koja sve to aminuje, koja još 1995. nije željela da iz institucija udalji one koji su ovu zemlju napadali, nego ih je ostavila institucijama da je i dalje razaraju, koja je i dalje ostavila Herceg Bosnu da živi, koja i dalje ne insistira na hapšenjima ni Jelavića, ni ljudi koji su kreirali tu Herceg Bosnu, koja i dalje, pazite, s presudama koje imamo mi u Bosni i Hercegovini, svi koji držimo od Bosne i Hercegovine, protiv Hrvatske i Herceg Bosne za UZP iz 29. novembra 2017. i za genocid 26.2.2007. protiv vojske RS-a, znači protiv cijelog tadašnjeg vojnog političkog rukovodstva. S tim presudama međunarodna zajednica se tako lako igra i pušta da i dalje ti ljudi, ti poklonici, tih sistema u ovoj zemlji vode određenu politiku. To je naš najveći interes i zaista je teško sjetiti na tom tronošcu gdje dvije noge prosto vam se izmiču, na jednoj morate ostati stabilni. A onda, hajmo sad, unutar bošnjačkog korpusa, unutar te jedne noge imate potpunu parcelizaciju i endoluzaciju i ja se plašim i ovo je zaista alarm svim institucijama, ovim stubovima o kojima sam prethodno govorio. Biznismeni ne smiju žaliti da ulože, jer dođemo li u ovaj proces palestinizacije, sve će i oni izgubiti. Naša islamska zajednica treba još jače nastupati u uvezivanju, u duhovnom ojačavanju tih ljudi koji možda u akademskom i kulturnom sektoru još nemaju snage da izađu sa otvorenost nacionalnog programa i kažu mi stojimo iza ideje jedinstva Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, a akademsko-kulturni sektor mora biti tako hrabar da se ne plaši svojih stavova. Ja živim još uvijek u tom tranzicionom periodu i ne mogu shvatiti da ima ljudi koji se plaše svojih stavova i koji se prilagođavaju sredini u kojoj dođu. Pa ja mislim da postoje Bošnjaci koji bi ime promijenili u određenim sredinama zato što možda mu ime nije premodernizirano, ako se na primjer zove Zuhdija, pa je njemu teško to izgovoriti negdje u zapadnim zemljama. Dajem samo primjer. Znači, budimo ponosni na ono što jesmo i hajde skupimo snage da i nastupamo jedinstveno, ali da prvenstveno stanemo iza određenih principa, jer sve ovo o čemu smo prema govorili može nestati preko noći, a mi možemo plakati i to zaista neće svijet doticati. U takvoj jednoj situaciji možemo već imati koridore među kantonima i na to treba upozoriti Bošnjake koji misle danas da je politika suprotstaviti se drugom Bošnjaku i drugoj partiji, a ne graditi vlastite vrijednosti na temelju koji ćete dobiti podršku. Nije tajna da su posljednji izbori bili usmjereni protiv jedne političke partije. To Bošnjaci ne smiju sebi dozvoliti. Trebaju imati pluralitet političkih mišljenja i trebaju imati više političkih partija. To uopšte nije problem, ali one moraju graditi svoje političke programe koji će meni biti
presudni kada vam dajem glas, a ne zato što vi Ajdina prezirete, Ajdina mrzite, Ajdin se skloni i neko će vas tu podržati. To nije zdrava politika, ona dovodi do palestinizacije. Kako se trebaju postaviti političke strukture i svi mi zapravo u situaciji kada, evo to se vidjelo nakon ovih općih izbora, kada će faktički veliku ulogu u kreiranju i formiranju vlasti imati, maločas ste spominjali Milorada Dodika, njegova stranka i on, kao i Dragan Čović i HDZ sa druge strane. Sada, i ptice na grani znaju da Dodik svaki dan prijeti secesijom, Dragan Čović i dalje živi taj san o trećem entitetu i tako dalje. Kako bi se bošnjački politički korpus trebao postaviti? Šta je ono što bi trebao uraditi, posebno u situaciji kada Dodik izađe za govornicu pred kamere i kaže javno meni ne trebaju Bošnjaci ili kako nas on naziva muslimanima, jeli da kreiram bilo kakvu vlast, meni je dovoljan samo HDZ. Bošnjaci prvo moraju biti svjesni vlastite vrijednosti, vlastite posebnosti i u tom jednom sistemu vrijednosti moraju shvatiti da njihov politički uspjeh je upravo u objedinjavanju oko jedinstvenih principa i ideja. Mi trenutno na bošnjačkoj političkoj sceni imamo i svjedočimo tome objedinjavanje nekih fragmentiranih političkih subjekata oko nekih programa koji zaista njih ne povezuju. Postoje oni unutar tih unutar bošnjačkih koalicija koji i dalje Bošnjake smatraju muslimanima. Ja ne mislim da je samo Dodik ovdje problem, nego unutar Bošnjaka su se infiltrirali oni koji su i dalje poklonici, znate, režima koji je i Vijeće Evrope 96. u svojim rezolucijama, kasnije Evropska unija 2019. osudilo. Znači, te režime čiji su oni poklonici osudili su kao totalitarne režime. Ima ih i dalje koji su, evo, sad kao s Bošnjacima. Unutar bošnjačke scene vi svjedočite sada nekoj koaliciji u kojoj vi sutra nećete znati kada neko posegne za pitanjem, evo, izmjene naziva ulica, blizu smo toga, da ne kažem da smo blizu niveliranja agresora i zločinca i onog koji je napadnut i koji je napadao. Blizu smo toga jer unutar korpusa bošnjačkog to se već polako prožima kroz neke kvazi političke partije. Da nas ne iznenadi sutra ako neko potegne to pitanje, preimenovati ulicu Huseina Džoze, evo svjedočili smo Mustafe Busulađića, na korak smo bili do tog da se tu padne, čak su i veći tu padali i oni od koji nismo očekivali da će pasti padali s novom pitanju pa su izglasavali koje kakve rezolucije zato što nisu čitali materijal. I tada se pokazalo da pritisak akademske, vjerske, kulturne zajednice može uroditi plodom da ljudi se izvine za takve poteze jer se to Bošnjacima ne smije desiti. Ja se plašim sada da može doći do tog, na tragu znači vaših pitanja, da i dalje nemaju jedinstven stav kad neko posegne za pitanjem antifašizma određenih naših ljudi, odnosno svrsta ih u grupu fašista, evo prethodne koje sam nabrojao recimo rame uz rame sa Budakom Mihajlovićem i tako dalje, deklariranim fašistima. To je onaj problem kada se ujedinite protiv nekog, a ne ujedinite se na bazi ideje. I živi bili pa vidjeli, ako ovakav kompleksan politički sektor unutar Bošnjaka se suoči sa ovako kompleksnim pitanjima na koje akademska zajednica još uvijek traži najadekvatniji odgovor jer nije jedinstvena, bez obzira na moj lični stav i činjenice koje bih iznio, kako će tek na političkoj sceni ovo pitanje proći. Mi smo i ovome svjedočili. Međunarodna zajednica nam da određene mrvice i kaže zabranjeno negirati genocid. Zaprijeti prstom entitetu RS, zabranjeno negirati genocid. Ne odu korak dalje, pa zaprijete i hrvatskom političkom faktoru da ne ističu zastave Herceg Bosne presuđene za UZP, znači recidive Trećeg rajha, zabrane im nazive Herceg Bosna, određenih radio kanala, što kažu radio postaja, određenih udruženja i tako dalje, nego stanu na to jednoj civilizacijskoj vrijednosti i onda smatraju da su na taj način Bošnjacima dali određen ustupak. S druge strane, Bošnjake tako perfidno zaobiđu određenim političkim procesima kroz ove odluke, posljednje odluke visokog predstavnika, evo čekamo još pitanje državne imovine, da bi na koncu ono što je legalno i legitimno u zemlji, što postoji u zemlji, zbog nezadovoljstva određenih političara, pa bože moj, nezadovoljni ste, hajde politički se dogovarajte, mogu biti dovedeno na nivo onog civilizacijskog dostignuća da negiraš moju posebnost i da ne negiraš genocid koji je počinjen i presuđen. To se dovelo na istu ravan, polako se otupila oštrica, politička oštrica Bošnjacima, njihova politička svijest je
polako dovedena na taj nivo otupljivanja i plašim se da će zbog zatvorenosti u sebe ovo biti jedan od izazovniji, možda i najizazovniji postizborni period ili mandat 22-26 traži zaista prisustvo svih ovih stubova izgradnje nacionalnog identiteta i političari se bilo koju političku partiju pripadali ne smiju, govorim za Bošnjake, stidjeti da traži pomoć od akademske zajednice, da kažu dajte nam pomoć šta mislite o ovome, posavjetujte nas i tako dalje. Ali evo, rezultat tog što još uvijek sazrijevamo i to da se među Bošnjacima svako hvata politike, u toj politici kao što ja u kolu ne umijem igrati, pokvarim kolo, mnogi Bošnjaci uđu u te političke procese, misle da je to našminkat se, uslikat se, izaći nešto kazati, pa šta god da kažeš, kvare političku klimu, kvare politički sistem i u takvom jednom raspletu situacije neka nam dragi Allah pomogne. Potakli ste me da vam postavim pitanje, možda će biti malo duže jer imam mnogo toga da kažem, ali volio bih sve da iznesem. Vidjeli ste problem koji se evo u posljednjih nekoliko dana aktualizirao, a tiče se toga da javnost u Bosni i Hercegovini, pa čak i veliki dio probosanske javnosti, ako tako mogu da se izrazim, nemaju problem sa političarima iz manjeg BiH entiteta ili političarima koji dolaze iz tog hrvatskog korpusa kada bilo kakve svoje slave, bilo kakve svoje događaje obilježavaju u crkvama, u vjerskim institucijama, kada se sastaju sa vjerskim liderima. Međutim, uvijek se problematizira kada Bošnjaci nešto naprave. Vidjeli ste na konto toga i posljednju izjavu Ive Komšića. Sjećamo se ne tako davno izjave o zabrađenosti naših supruga, majki, sestara Stjepana Kljujića. Uvijek se pravi problem kada na bilo koji način se bilo koji segment iz vjerskog života primakne, što se kaže, Bošnjacima, posebno bošnjačkim političarima. Kako prokomentarisati taj fenomen, kako prokomentarisati to da se mi kao većinski narod u ovoj zemlji moramo nekome pravdati ako odemo u džamiju, ako smo na nekoj funkciji, a niko drugi ne mora se pravdati. Kako prokomentarisati zapravo percepciju javnosti, kako prokomentarisati ljude koji sebe nazivaju Bošnjacima, to im smeta? Mislim da odgovor na vaše sve pitanje se nalazi u ovom posljednjem dijelu vaših pitanja. Bošnjaci kojima to smeta, Bošnjaci Sarajeva koji ćute, Bošnjaci Zence koji ćute, Bošnjaci Tuzle koji ćute, Bošnjaci Banja Luke, Bošnjaci Bijeljine, Bošnjaci Mostara i tako dalje. Znači, u tom segmentu je do nas, ne možemo mijenjati njihove stavove, ali možemo mijenjati vlastiti način vlastitog izražavanja stavova. Vjerovatno potisnuta ta jedna identitetska nota, taj naš potisnuti identitetski segment na kojem se sistemski radilo od 1945. Naravno svih vjera, da budem tu vrlo jasan, i vjerskih opredjeljenja, ali su oni već dotad bili toliko jaki da svoje nacije gradili isključivo na vjerskom opredjeljenju, dok Bošnjaci u prirodi svog nastajanja nisu gradili državu na vjerskom opredjeljenju, nego na vezi s Bosnom, isključivo vezi s Bosnom i Hercegovinom kao državom. I srpska i hrvatska nacija nastaje na bazi veze s pravoslavljem, odnosno veze sa katolicizmom. I što ovo govorim? Zato što nakon 1945. i uspostave zvanično jednog socijalističkog sa intencijom da postane komunistički i osuđen kao totalitarni režim, to je definitivno tako, da ću jedan primjer. U takvom jednom kontekstu Bošnjaci muslimani su platili najveću cijenu. Ukidanje djelovanja napretka, prosvjete, benevolencije 49. i preporoda nije se jednako odrazilo na sve. Ukidanje djelovanja preporoda imalo je daleko sežnije i teže posljedice za Bošnjake i muslimane nego za ove prethodne narode o kojima govorim. Zašto? Zato što smo, naravno to je sad historijska posljedica, u biću svom merhametli nismo isključivi prema drugima, niti druge protjerujemo i s njima se žestoko obračunavamo. Mi Bošnjaci smo razvili institut komšiluka ovdje. Mi Bošnjaci smo privikli one naše susjede da nas se ne plaše, da se ne plaše muslimana,
a velika zahvala pripada onim imperialnim silama koji su donijeli takav jedan millet sistem ovdje. On nije bio demokratski, on je bio autokratski, jasno, ali pluralistički za to doba u Evropi. U Evropi progone drugi drugačije. Ovdje ne. Evropa može učiti na primjeru Bosne, može učiti na primjeru Bošnjaka, muslimana, kako se ophoditi prema drugom i drugačijem. Sramota je da oni nama drže predavanje iz demokratije ljudskih prava. Nametnuli su nam kroz Vašingtonski, Dejtonski sporazum ovaj luđački sistem gdje su Treći rajh ostavili u sistemu unutar Bosne i Hercegovine. I onda u takvom sistemu nam drže predavanja kakve radionce organizuju o demokratiji, ljudskim pravima i slobodama. Mi njima trebamo organizovati to zato što ovdje od patarena, dobrih Bošnjana i krstjana, dobro su došli i pravoslavci, i katolici, i krajem 15. vijeka Jevreji, koje mi primamo, a Španija progoni. I Izabela i Ferdinand progone, kada se jedan kraj progone Jevreje. Mi ih primamo ovdje u Bosni. Bili smo oaza, rasadnici tih rabina i Jerušalem Ketana, Sarajevo poznato kao mali Jerusalim. Znači, nikad nismo isključili drugog i drugačijeg. Uvijek su u Bosni oni imali svoje mjesto. Onda su ti drugi i drugačiji zbog Srbije i Hrvatske, vrlo jasno to treba reći, koji su očistili sve antikršćanske elemente. Da budem jasan, o bošnjačkom neću govoriti, antimuslimanski potpuno pristup, napravo čiste teritorije, infiltrirali fašizam ovdje, ljude privukli u takav jedan koncept srpstva i hrvatstva, odrodili bošnjaštvo i napravili ono što mi trenutno imamo i to je njihova velika odgovornost. I zato od 1949. Bošnjaci su u najvećem segmentu odrođeni od svog identiteta, usađivano im je kroz bukvar, kroz čitanku, kroz literaturu da Sejo nosi sjeno, da Marko čita. To je sistem. Mi možemo misliti, pa dajte, izvlačite neke primjere, budite korektni. Ne. Od 1995. ja sam ponosan na to, iako mi je moje djetinjstvo i kao mnogih mojih vršnjaka ta agresija oduzela. Ponosan sam na to da se Armija Republike Bosne i Hercegovine na čelu sa našim predsjednikom Alijom Izetbegovićem izborila protiv fašista i omogućila nam slobodu. U toj slobodi sad uživaju i oni koji su nametnuli Bošnjacima, muslimanima, a vidite kako komotno danas komentarišu o zabrađenosti, o nekim islamistima koji su ovdje u Bosni temelj nekog političkog sistema i tako dalje, omogućila im je da danas žive u slobodi to govore. Nemojmo misliti da rahmetli predsjednik Izetbegović, sadašnji politički sistem, nije imao mehanizme da se protiv takvih obračuna. Kao što su oni jednako 45. obračunali, znate protiv koga? Protiv Derviša Korkuta, čovjeka koji je dobio nagradu pravednih među narodima, zašto je spasio Hagadu jednu evrijsku porodcu. Taj totalitarni režim, čiji su poklonici ljudi o kojima ste prethodno govorili, osudio je tog čovjeka zašto je napravio spisak četnika koji su činili zločine u Bosni nad muslimanima. 8 godina zatvora. Čovjek je umro, on nije dao da se ponizi, ali su nastojali da ga ponize, da ponize muslimane. Kroz takve primjere i niz drugih primjera, Paša Gamanđić, prvi ministar u narodnoj vladi 1945. Dobitnik partizanskog ordena, čovjek koji je vodio jedinice 1941. i druge u Istočnoj Bosni, borio se protiv okupatora. Svjedoči, zato što neće snimati film Rodoljuba Čolakovića 70-ih u produkciji Dunav filma, ne želi da snima zato što smatra da film nije na istinitim događajima. Jer 1941. su četnici napravili dil sa partizanima i napali muslimane Istočne Bosne. On kaže, ne možemo negirati ta mjesta. Borča, Podmajevsko selo, Kora i tako dalje. Tamo su počinjeni zločini. I ne, nisu nas partizani napustili sporazum. Samo pravim refleksiju. Paša Gamanđić kaže, sporazum su napustili četnici i nas smo partizane prepustili dalje sudbeni, mi smo lavirali i tako dalje, činili smo zločine nad muslimanima. Zbog tog je prokazano u komunističkoj partiji sve one počast koje je dotad uživao smo oduzete, a rečeno je da je opterećen nacionalizmom. I da je njegovo djelovanje usmjereno protiv Srba. Pogledajte na koji način su oni infiltrirali ti velikosrpski hegemonisti unutar partije i onda prokazivali naše velike Bošnjake, muslimane, koji su imali velike zasluge 1941. 1945. za odbranu dostojanstva vlastnog života, ali dostojanstva nemuslimana, bosanskih Srba i bosanskih Hrvata, Roma i tako dalje, tamo gdje je to bilo potrebno, kao i 1992. i 1995. Ali nakon 1945. su se ti komunisti, ti totalitarni režimi obračunali protiv takvih ljudi. I u takvom jednom sistemu Bošnjak muslimanu je potiskana ta njegova posebnost, potiskan taj njegov ponos. I kad 50 godina vama potišćem ponos, vas je danas ti drež da se zove Ajdin. Jer Ajdin tobože nije evropsko ime. Pa mijenjam ja svoje ime, prilagođavam se šta Evropa hoće. To nikad ne smijem dopustiti.
Ne znam kako da mi je lijepo moje bošnjačko muslimansko ime, ja ću ga kazati i to moramo biti svjesni. Taj naš ponos je nešto što nam danas fali. Svjesni ovog da je on sistemski ubijan 50 godina, a tek 30 godina ga vraćamo. Taj naš ponos nije lako vratiti. Mi se još uvijek stidimo, mi još uvijek napuštamo tu jednu polivalentnost koja nas je karakterisala. Zadržati posebnost, prihvatiti drugog. Znate, od 45. do 90. znate kako su nam pristupali. Pogazi svoj ponos, prihvati drugog i pristali smo uz njih. Na kraju su nas koštali. I nije tajna da su te komšije ubijale te muslimane koji su im se prilagođavali. Niz je primjera, da ne navodimo. I to je ono što danas ne smijemo sebi dozvoliti. I dalje ćemo zadržati taj komšiluk, poštovat ćemo drugog i drugačijeg. Nikada od Bošnjaka, od muslimana nije stradao ovdje niko, jer mi nikad nismo bili fašisti, nek se ne plaše, ali ne dozvolimo da gubimo polivalentnost, ne dozvolimo da gubimo svoju posebnost, ne dozvolimo da se stidimo sebe, ne dozvolimo da se stidimo onog što jesmo i onog što je naše opredjeljenje. Poražavajuća je činjenica da ćemo ubrzo doći u situaciju da objašnjavamo šta je petak za muslimane. Na našim univerzitetima da se ispit tad ne može zakazati kad je vrijeme džume, da se ne može održavati predavanje, jer nije dovoljno samo dozvoliti studentu da ode na džumu. Studentu moraš tu lekciju kasnije ispričati, a pola sata napravi pauzu. To su ljudska prava, to nije nikakav fundamentalizam, to nije nikakav šovinizam, a žele nam to prikazati kao fundamentalizam i šovinizam. Ako se povučemo i damo im za pravo da nam uzmu tih pola sata petkom u školama našim, vjerujte, naredni korak je oduzimanje prava na izjašnjavanje, na posebnost, na sve ono što nas karakteriše. Ja se čak pitam je li njima 92. trebalo uopšte tako agresivno idu na nas i da čine genocid. Jer su kroz sistem nas već 50 godina odviknuli od onog što jesmo i što je naša posebnost. Dosta ste poruka, profesore, kazali tokom ove emisije, s obzirom da dolazimo do samog kraja naše večerašnje emisije. Koja bi to možda ključna poruka bila za gledatelje BIR televizije, s obzirom da evo za 2-3 dana nam dolazi novi državni praznik? Prvo, zahvalio bi se i Medija centru, zahvalio bi se i BIR televiziji, zahvalio bi se našoj islamskoj zajednici što pravi iskorake. To je vrlo važno. Preuzimamo medijski prostor, ulazimo u kuće naših Bošnjaka, naših komšija, i ne Bošnjaka i ne muslimana, pokazujemo šta je ta naša vjera. Mogu ovo porediti upravo sa aktualnim događajima u Kataru. Mnogi osuđuju, kažu da je trebalo tolike milijarde uložiti. Da pokažemo ko su muslimani. Ko su muslimani, da su muslimana, nema potrebe plašiti. Jedan stereotip vlada na zapadu, ko su muslimani. Muslimani su civilizacija, muslimani su kultura, bez njih ne bilo svijeta, bez njihovog prisustva u Španiji do Evrope ne bi nikad došla tako značajna filozofska, naučna, kulturna i tako dalje dostignuća. Upravo zbog tog je važno da i naša islamska zajednica bude prepoznata i bude pravilno shvaćena od strane svih, a posebno Bošnjaka muslimana kojima je ona jedan od stubova, prethodno sam rekao, njihovog nacionalnog identiteta i ne treba se onog plašiti da nam Evropa prišiva sekularizam kao ne možete tako nastupati i tako dalje. To je sad posebna priča da smo se mi politički ovdje razvijali kroz taj jedan vjerski segment tražeći svoju vjersku vakufsko-marifsku autonomiju. Mi smo iz te borbe formirali prvu političku partiju. Znači ovdje postoji sprega da bi mi opstali svih ovih institucija o kojima sam prethodno govorio. Dan državnosti je važan i njemu treba dati posebno mjesto i zato mi je vrlo drago da u programu BIR televizije u čak u planu rada pojedinih i mekteba i te vjersko-prosvjetne službe se pridaje značaj državi, pridaje značaj Bošnjašu, pridaje značaj onom što mi jesmo. Čuvajmo našu islamsku zajednicu, naravno prije svega čuvajmo našu državu, čuvajmo sve ove stubove, ne dozvolimo da naši autoriteti budu napadnuti od bilo koga, jer mnogo neistina dolazi kroz razne, pod navodnicima, kvazi medije u naše domove. Vjerujmo onom što plasiraju naše institucije, vjerujemo onom čega smo dio. Ako smo članovi islamske zajednice, vjerujemo islamskoj zajednici, jer unutar nje mi možemo ostvariti sva ona prava i privilegije koje nam
ona omogućava, a jedna od njih je zaista i opstanak na ovim prostorima. I pazite, nije svejedno kada progovori naš uvaženi Reis Sulema, kada se oglasi Rijasat i kaže ovdje ste prešli crvenu liniju. Nije svejedno. Vrlo važno je da tako jak glas imamo i u akademskom sektoru, kad se javi nekoliko profesora okupljenih oko te ideje, vrlo je važno da taj glas imamo i u kulturnom sektoru, ljudi koji će na adekvatan način sve ove naše interese objediniti kako bi nam svima bilo bolje. Ja bih još jednom čestitao Dan državnosti Bosne i Hercegovine svima nama i poželio puno uspjeha u radu ove TV kuće i naravno svih uposlenika. Profesore, hvala vam na ovim divnim riječima i hvala vam na vašem gostovanju u programu Televizije Bir. Bilo mi je zadovoljstvo, nadam se i drugom prilikom i vama svako dobro želim. Hvala vam. Hvala vam. Poštovani gledaoci Bir televizije, bilo je ovo još jedno izdanje naše redovne emisije Aktuelno. Naš večerašnji gost bio je profesor dr. Ajdin Huseinspahić. Ostanite i dalje uz program naše i vaše Bir televizije. Assalamu alaikum.